imbaraga mu bikorwa bikura abantu mu bukene. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Vice Perezida b'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Nyakubahwa Abasenateri, Nyakubahwa Abadepite, nyuma yo kubagezaho imirongo migari izashingirwaho mu gutegura ingengo y'imari y'umwaka utaha, munyemerere mbagezeho ikigereranyo cy'imibare ijyanye n'ingengo y'imari y'umwaka wa 2025 n'igihe gikiriritse. Amafaranga ateganyijwe mu ngengo y'imari ya 2025 azagera kuri miliyari 7,732 n'ibice 5